persembahan dari Sanggar Thomas Sengereng dengan judul Madenda Dendang Siweni Ritana Gilireng. Selamat menyaksikan. Cek. Mulai Mika. Lamata congki kampo baru cempa-cempae anu karaja sampi-sampi lebih pala resala puteng la cilare gilireng alo salo werange macongi. Gede mabaloy fegau di penantang gede mabaloy fegau agak mabaloy di yolo kerala Rida Rida Magai gede mabegau Deje wiseng katoni kasi pusa pakita tona katoni kasi ganrangin temaka wes sama tanah lada wesang. Kaja makutana magi cik na megala ada penonton ya Dewi sang yung nangutan yung makadami kamu nanya tanay sigar FM ang ngede na tu penantang gede mo hega aku tuh aro kamu nanya terus kumapa karoy akilo-kilo bawa nih ya deh masalahnya Deje bisa makil agak nrak bawa nih kok iko tuh tapi makil kamu lah ini engkabali bolaku liwelade gayana masalah papitona liwelade nenana iya mitulina tungka gaji kami pale maka soli bedana aga raci kami pale mago je Deje fokus agak sih si loloku je putus si bawayangku Dina oke bisa magai engkau bali bola aku maka dari Deje di mengayang-ayang jadi putus kasih sang cocok itu apa aku tuh dek bangun aja iko maka tuh aja iya agak salahku majabat yang magen rang ita lemu menjasa damu taja mabal ya sadaku tapi macam kayak magen rang belek kok atau penantang mabal sadaku tah kamu nanya sih dek bangun nih kok maka tuh aja iya dek no rasiri penantang maga koyo libawa ni ero macanti ceto pemakelang Husni Husni teg jalo Husni aku wes lalone penantang minta ke Husni teg si jalo ero aja betul 5 bika boleh tego aku sih boleh kama sapa dongi mega mau meruntuk mega tak boleh kasih elong aja mah belo yelong ya bisa nih mayo libawan pi boleh nih pala upi tege si jelo ya rupi biasa nah nih kasih uping hama walu fai uping tege si jelo mai hodak ko mai ini dia no biki upi elong aja mah balo yelong denda iku carana lele mo mi
Hobi sih bawa aku. Yo, lini pala. Lima aling si bawata. Aku pala. Yo limit tama ba meloni mapamula. Oh, ulangin pala. Masuk. Masuk. Majalah ada si Fani Roy itu nano biki. Tenang no. Aki mah dendang. Agak sih. Dia orang tua di semua kilo. Bili. Betul nak tu ya. Kalau tuh Mbok. Larido. Makasih. Macam ada kami tay. Kau batin nama gue. Tapi nah, situ aja bawa aku ni tay. Tira lena. Ya. Yuta. Rido. Makasih. Lo namai je. Pesan nama kadai kabel. Desa. Lo namai. Alasang. Deh lo namai je. Aja na semula baila. Iya, Aja na mula baila. De. Lagi sejak lo husni aku weh. Penonton. Makasih. Makanya buat taman giliran. Muhammad bak kacamata ko. Lalu main be. Kalau tuh Mbok. Hamai kan. Bicara. Kalau lu bila. Siri bawa kak. Si je malah lo masiri. Lisu na lonro mo. Kami. Bila ada. Penonton. Tegi si je lo husni aku weh. Kalau tuh Mbok kalau. Kita kamu nanya sih. Mana Mbak? Husni, tege si Jero lo Husni Makasih tuh 5 bing aja. Agak sih, boleh tega kok sih. Itu gosip baruku. Agak sih. Deka mak gosip. Padahal aku beli bolaku. Ups. Udah nombor. Deka lo ni mapa mula. Agak mana sih Jek malah matiin rokku tuh. Desa. Musik. Baca ini tuh Abang Melo nama pemula. Makono. Nareko laoki Sulawesi lola loki ritana ogi lepama beni dirasai ase banda malun rae pare mana mita bomba laju agana laju lopi palur ber semuanya Manamita galung temakaloa magalun nama kaloa boleh tase di kampung penonton
belum aga. Kamu nanya. Itay, kamu nanya sih. Kedaku seng. Iye. Penonton. Belum aga. Kamu nanya. Itay, hura nih Pak Guru. Iye. Hatur bang nih Pak Lady. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Sadar kok. Aga sih. Salah aja tuh lomba kafang. Aga. Tanya gara film penontonnya. Penonton. Age loku. Aro. Iko itu salah. Hama walu fay metoy. Alena tuan sama jasa dan nah. Mabalon nih roh. Tahaja nih vale. Keluarkan kok suara-suara emas. Siaga tan ane je ulawangnya masang. Baca ini lanjut bawa nih. Ya sana. Tayo lo guys, kapan ke kacamata aku? Saksikanlah. Guys, bagaimana kacamatamu? Jasa apa? Yel bawan bela. Lintar, yel. Guys, Yeay. tunjukkan pesonamu. Tetap slay. Deh, Nyong. Fater nih. Pare mana nita bomba lacu agana lacu lopi balur bere dendang alani dendang apa Mapa dendang ni anak ogi kira sai nyaman na aresona. Kemana sih dik malah lo kue? Lisona. Makono, ya mau dia timnya maka. Dendang alani dendang apa dendang di ana ogi dirasai nyaman aresona di Sulawesi manamita nangu suruh kuturang. Liso na lan ramo. Mana mu liso? Ini bego ye.
Hehe lintar, sanay ko. Iko na suruh genrang itu datanya telu apnenge pagi. Hei, ulo wengerang. Alina tuh nama jasa dan bagian itu atau lili. Lo ko dulu itu nih Husni. Aku nange. Nemu suruh mana tak genda tu dah. Kena ye. Hama, yo alu. Hei, sama na aku tuh. Wah, sama na tuh je. Pejabat tim. Halo, magi jadi ada kesadan ya gak? Halo, magi. Kekajek ke panggung make lo. Pejabat ini materi. Matu ke pejabat. Pejabat materi mo. Mau nanya leso matang ala ada mitoko ko. Listen lo. Guys, huruno kah? Huru lada nih. Ya caker dulu tuh anak. Ya. Kedeno ya lo fele. Heh. Ya lo fadakku. Bisa gero aro kalau cipok penontonnya. Cipok nih fele yo napa ki medek. Ya tuh pemimpin. Mau aku jelasan. Kasih kipat cipok. Kasih kipat cipok. Kasih kipat cipok. Uma. Dah ada penonton. Hei, jolo. Kamu apa tuh sih di? Ada makadah. Ku akan selalu. Ah, gue cuci. Aku akan selalu.